Om Swastiastu. Titiang Dewa Ayu Maderima Elistiani, Pinaka Guru Basa Bali ring SMK Negeri 3 Tabanan, Sane Magenah ring Jalan Kayangan Bantas, Kecamatan Selemadak Timur, Kabupaten Tabanan, ring Rahinane Mangkin, Titiang Jagi Nyobiahang Pemargin PPL Siklus Kale, Sane Mangkin, Titiang Icen Materi ngenenin inde Anggah Ungguhing Basa Bali, Durus Piar Sayang. Duaning sampun sami alit-alit ngeranjing iriki ring rombet puniki. Sampun siaga ke alit-alit ngajah rangi nene mangkin. Inggih sampun Ibu. Tinggi semakin banget majang ring alit-alit ibu sinarang sami. Sadurung melantur ring pembelajaran puniki ngiring ngaturang pangastung karo. Om Swastiastu. Tinggi semakin banget majang ring alit-alit ibu sinarang sami. Alit-alit sekali sade sambun kauningin. Pembelajaran rahinane mangkin niki nganggen sistem daring. Tantukan rahinane mangkin puniki kari wenten pandemi COVID-19 puniki. Inggian punika ibu starte makelingin majeng ring alit-alit mangde alit-alit starte nerapang protokol kesehatan nggih. Sekadi alit-alit mangde starte nganggen masker rikat kalau napi wasanika melancaran ke pesan kenten mangde starte cuci tangan lan starte jaga jarak. Sekadi asa punika sampun ke alit-alit presiden nerapang sekadi asa punika ring jero nyane suang-suang. Inggih sampun Inggih. Ibu ngenten manah mangde alit-alit niki sami presiden kena rahayu nggih dumugi pandemi COVID-19 puniki gelis ical nggih mangde alit-alit presiden gelis kacunduk iriki ring sekolah malih nggih mangde presiden kacunduk sareng ibu mangde nenten lewat daring sekadi asa puniki nggih. Inggih sedurung kenten pepelajaran rahinane mangkin kekawitin miring ngerastiti bakti majeng ring ide sang yang widiwasa mangde pembelajaran rahinane mangkin presiden memargi antar nggih. Mangkin Ibu Nunas majeng ge ayu mangde presiden memimpin doa ring rahinane mangkin. Inggih dursa. Nggih timpal-timpal sinareng sami, ngiring makin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Inggih semakin banget nggih majeng ring ge ayu sampun presiden memimpin doa rahinane mangkin. Inggih mangkin kelanturang Ibu pembelajaran rahinane mangkin mangde alit-alit nenten ngelen-ngelen ke ritat kalau belajar nggih mangde napi sane kebawasang Ibu iwau taler kebawasang Ibu Made Jebos nika presiden gelis waget nika karesepang nggih ngenenen indik materi taler ngenenen indik napi-napi sane kapolihang nika Made Jebos mangde alit-alit starter niki napi wasana disiplin ditatkala nyarengin pikon puniki nggih. Iwau Ibu sampun ngawedar absen ring WA group tarer ring classroom punika sampun ke alit-alit nagingin absen punika. Nggih sampun Inggih sampun sami niki nagingin. Nggih. Inggih niki cingak Ibu iwau niki sampun sami ngeranjing ring met puniki minaban niki wenten sane keluar masuk niki ring niki nggih intem niki ke banda antuk sinyal niki nggih kenapi niki ring napi wasanika ring absen ring classroom puniki nggih niki sampun kesamian niki ngeranjing niki nggih semoga banget niki majeng ring alit-alit Ibu sinareng sami nggih mangkin lan turang Ibu pembelajaran rahinane mangkin alit-alit sareng sami sadurung Ibu ngelantur ring materi ring rahinane mangkin dawak patemuan sane sampun lintang iraga sampun lajahin ngendenin indik napi nggih sira kantonele Tiamun inggih jurus Dek Sri iraga melajain indik keruna lingga lan keruna tiro. inggih patut bisa niki Dek Sri kantonele nggih pelajaran sane minggu lalu nika ijen Ibu ngendenin indik keruna lingga lan keruna tiro nggih patut bisa nika ring rahinane mangkin pelajaran puniki jagi tindakan Ibu nika ngenenin indik angga ungguhing basa Bali. Sadurung ngelantur mangkin Ibu jagi pacang muni ngayang
kompetensi dasar sane kepelajaran ring rahinane mangkin gitu nggih. Mangkin Ibu izin share layar Jebos nggih. Inggih niki ring rahinane mangkin puniki kompetensi dasar sane presida unggahan Ibu iniki ring ranah pengetahuan alit-alit mangda presida memahami pengertian dasar angga uwin bahasa Bali dalam komunikasi secara lisan dan tulis. Nika ring ranah pengetahuan. Lanjurang ring ranah keterampilan nika alit-alit presida memproduksi wacana berhuruf Latin dan aksara Bali dengan angga uwin bahasa Bali yang benar. Nika kompetensi dasar sane presida unggahan Ibu mangkin lanjurang Ibu ring indikator pencapaian kompetensi ring rahinane mangkin iniki ring ranah pengetahuan alit-alit mangda presida menguraikan pengertian angga uwin bahasa Bali. Nika sane pertama sane kaping kali alit-alit presida menyeleksi kawidunan saking angga uwin bahasa Bali. Sane kaping 3 nika alit-alit presida mendeteksi kawintenan angga uwin bahasa Bali ring teks lagu pop Bali sane mamuda raja pala lan bungan sandat. Nika ring ranah pengetahuan. Mangkin 3 ring ranah keterampilan. Mari Bos, mangda alit-alit presida makarya dialog percakapan yang berisikan angga uwin bahasa Bali dengan tema budaya Bali. Nika ring indikator pencapaian kompetensi. Oke. Mangkin ring pembelajaran iki tujuan alit-alit belajar rahinane mangkin nika mangda alit-alit presida melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif. Siswa mampu menguraikan pengertian angga uwin bahasa Bali, menyeleksi kawidunan saking angga uwin bahasa Bali, mendeteksi kawintenan saking angga uwin bahasa Bali, ring teks lagu pop Bali, sane mamuda, raja pala, dan bungan sandat, serta mampu membuat dialog percakapan yang berisikan angga uwin bahasa Bali dengan tema budaya Bali dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Inggih nika pengabdian Ibu malih Jebos alit-alit melajah rahinane mangkin gitu nggih. Mangga alit-alit presida ngerereh napi nika angga ungguhing bahasa Bali, menyeleksi kawidunan angga uwin bahasa Bali, usah nika mendeteksi kawintenan saking angga uwin bahasa Bali, ring teks lagu pop Bali, lan alit-alit presida makarya dialog percakapan saling nganggen angga uwin bahasa Bali. Inggih sekali asa punika pamelajahan rahinane mangkin. Sampun ke alit-alit ngresepang dengan indik punika. Inggih sampun Bu. Inggih sumeping banget nggih minangka sami niki sampun presida ngresepang ngenenen indik napi sane presida unggahan Ibu Iwau nika nggih. Nggih. Kadang kecingat niki nggih enten napi asal nika saya layar Ibu niki. Materi Ibu kadang kecingat nggih. Swastiastu. Kami kesulitan Bu. Nggih. Makin mungkin Ibu saya layar tanda semuanya. Nggih. Mungkin sampun presida kecingat? Durung. Sampun Bu. Sampun Kak? Sampun. Nggih, mangkin Ibu ngicen alit-alit iki ngenenen indik teks wacana pengetahuan iki. Nggih, mangkin durus biar sayang iki nggih. Nggih. Alit-alit Ibu sinareng sami nan ke alit-alit najahin ngenenen indik angga uwin bahasa Bali. Inggih niki wau presida unggang Ibu ngenenen indik teks raja pala puniki nggih sane mamuda raja pala lan bungan sandat niki nggih. Swastiastu adik-adik Ibu sinareng sami. Sira sane sampunanen ngajahin ngenenen indik angga uwin bahasa Bali. Inggih tiang Bu namun Bu tiang sampun ngajahin indik bahasa alus singgih bahasa alus anak bahasa alus separo bahasa alus madya. Betul Bu. Inggih niki Deni sampun nalen belajarin ngenenen inggih angga ungguhin bahasa Bali niki. Inggih. Ring tiga gak kenten sampun nalen ngajahin niki ring tiga presiden nyingat niki gak. Dina Bang Ibu ngajar buku nanti nyingat ring internet sadia sampun niki. Ring internet niku Bu. Niki ring internet niki sampun dibuka niki. Dek ini sampun presiden dumunan ngajahin ngenenen inggih angga ungguhin bahasa Bali niki. Sesungguhnya banget niki sampun dumunan presiden nguningin ngenenen inggih angga ungguhin bahasa Bali niki. Inggih mangken durus biar sayang ngenenen indik teks ring sane sampun kaunggahan Ibu puniki. Napi sane presida kecinga ring teks raja pala puniki sane mamuda raja pala puniki. Nggih. Durus dimun kentangnya cinga nika ring teks niki. Napi sane presida napi wasani ke kakulihang ring teks sane mamuda raja pala puniki. Swastiastu. Napi sane presida kecinga niki. Swastiastu. Kali ada ini kali kenten. Tapi kan presiden Cina iki. Sampun nika Bu. Nggih, napi kan presiden kenten. Kasih mak iwau ring teks puniki.
Ring lirik ka pertama nika pasida unggahan titiang ngenenin indek bahasa halus Nadia. Patut nika puskadi keluna jero. Inggih, patut pisan nika ge. Kuruna jero punika nika ngeranjing ring kuruna alus madya. Inggih baca pisan nika sampun presiden Sepang sadurung ibu napi wastan nika ngijen adik-adik pembelajaran angga bahasa Bali niki sampun presiden dumunan Sepang ngenenin indek kuruna alus madya. Inggih patut pisan. Inggih sira manis sana kiosan. Presiden unggahan ngenenin indek napi ring teks raja Palu puniki. Inggih titiang Inggih, nika patut pisan niki di Risma sampun presida ningat nika ngenenin indek kuruna lanang punika ngeranjing ring kuruna alus meter. Inggih patut pisan nika nggih kuruna lanang punika ngeranjing ring kuruna alus meter. Nika sampun becik pisan nika kesamian niki sampun presida nika napi sane kawintenang ring teks hubungan sandat sareng raja pada punika. Inggih nika sampun samian mangken lantulang ibu ibu sampun nge-share ring WA group tanda ring napi wastan nika ring Google Classroom sampun ngepak alit-alit dados napi wastan nika ngepak kelompok irika ring suang-suang kelompok nika ijen ibu nika petang diri siswa nika nggih satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa irika mari jebos cinga ring WA group lan Google Classroom nika sampun papa ibu nika sampun presida kecinga nika nggih. Oh, sang bahasa alus inggih, alus mider, alus sor, nika nggih iwau nika sampun sami presida keuningin macam adik-adik nakang ibu sami sampun napi wastan nika presida Sepang nika napi ngenenin indek daging materi punika ninggak ring internet nika enten ring buku paket sane sampun enten napi kaunggahan ibu irika ring Google Classroom nika ngenenin indek materi tala sane sampun sami presida Sepang rahina mangkin. Inggih yening alit-alit sampun sami ngresep ngenenin indek materi ring rahina mangkin ngenenin indek angga bu ungguin bahasa Bali puniki di ibu berkayunan mangga alit-alit presida nincapang niki nggih ring selantur nyane nika presida keangen alit-alit titi pengancan rikala alit-alit najah ring selantur nyane presida alit-alit nerapang ring masyarakat presida mabawasane becik manjang sira alit-alit mabawas nika nganggen bahasa alus nganggen bahasa madya talar ring napi nasa nika nganggen bahasa kasar manjang sira patut alit-alit mabawas nganggen bahasa kasar nika mangga presida nika katerapang nika nggih mangken waning alit-alit sampun uning ngenenin indek dudonan angga ungin bahasa punika mangga benjang alit-alit presida nerapang nika nggih sekali asa punika napi wasan nika kita ketibu ring rahinane mangkin nika nggih dengan benjang nggih presida alit-alit mabawas mangga becik nika nggih majeng ring utama niki majeng ring rerama nika dados nganggo bahasa kasar nika nggih napi malih nika majeng ring napi wasan nika para tenten pejabat utamanya nih ke bapak kepala sekolah talar napi wasan nih ke prabekal alit-alit tenten talar bapak ibu alit-alit ring jero napi malih sarang semeton alit-alit niki nggih ending mana ibu nika mangga alit-alit kesamian nika presida nganggen bahasa alus singgih nika nggih nggih tadi asa punika materi rahinane mangkin Unapi niki sampun presida ngeresep nggih? Pike alit-alit sampun ngeresep napi durung ngenenin indek materi puniki inggih. Terus karyanin evaluasi punika nggih nika sampun unggahan ibu ring Google Classroom punika. Elingan waktunya nika nggih kita kala alit-alit makarya nika nggih. Nggih terus numun karyanin irika. Inggih niki sampun sami cinga ibu sampun usan ngarianin evaluasi punika nggih. Nggih iki cinga ibu napi sanika sampun sami presiden Sepang ndek napi sane sampun ijen ibu iwau punika niki sami asline becik-becik niki nggih. Nggih semua banget niki majeng ring alit-alit ibu sinareng sami duaning sampun sami presiden inggih kuanta asa punika pemargin pembelajaran rahina mangkin yening wenten iwang atur titiang ritat kalaning titiang ngemargiang pembelajaran iwau titiang lunas agung pangampura mangkin sila titiang antuk ngaturang parang santi Om